tau loku. E ki o ke o whai, i mea o tope. O a kakai ka nau ka tani hake. Ange tofu e mau whai e ki whai whai o ki whai. Ne e te o whakai o masu whai. Ka whai e lau o whaa a tofu o mui whia. Ai whaki si o whoa na o wha wha wha. La tapa pino mano o te whakapuna le. E tāo tonu ki mau hao atu. O lapa te hao. O mau hiki na ate mau latu i magatu na te o ofa hui whao. Ai ofa tai whiwhiri mana ko. Ai ofa tau te upe atu. O te kia e korasi. I e hiu mau nani. O te tau maa mele. Ai te rinsia lai a tea whaatanga. E kone hao atu o lava atu na mi. O whakate ao ki hao. E mi. Tapu mai whare tapu e otua. Ai e koe whare lotu to tuku manu ia o me koe me. Se asua siriana tawa taina tonga ka toria. Kon whaianga lotu ia. Nai tō anga e si te kia. Wa tapu e ni ko ia. Tapu moi ho e ki kotoa ma mea hei. Pefo ki ka te kuola ka mo lere noa mo tau na tāpu le. Tau tau hi whanua ko tōku. Wa tapu e ni ki whai te kau kure o sa uta tapu ka toria ko whai te kau ia te kia. Whai te kau si o tō kore. Wa tapu e ni ki kau tangata e whanua. Whai te kau si pēr tari ai. Whai te kau si o nyama whakahua. Tau whai te kau si o tō kore. Wa tapu e kau tau lai ki lotu ko tō pē o tau no huki. Wa tapu ki whanau. Mo ne nima ko toa ngahi whamin tau to no. Ngahi haa. Kai ngā mo ngahi mahini o te kia. Wa tapu atu ka te moton ko tō teo mo langai. E o wau tō tapu e ahoni. E hau ngā mamahi mo koa o whananga me te kau mā loro ta nila watai. Whanau paia. Ta mo nau nai hoa. Whanau. Ta mo whangamokuna o te kia. Talangata he o whai ki tō mama. Ka tāua ke te au ko whakaukua te pio ka lafi o te kia. Mere, hai te resia, lai a tea wātanga. Ka pāua e iai harea e mahi he i whai whakumia koe ni. Te mukutanga te loku maa iona o tua. Ka hui ngāga ka kina o tumi ngwana mo i Steve, me kolonga, te tanga motonga mama o ni loko o. Tā kai whala ki a te laite. Ki mō tōru kou ka ki mō ilo a te laite, tau ka te whiru tau me kua ne. Ka kolomu ai a taha i stage o Aseria, ko Aseria sama. Koe tu kui, ko perepe tua ma kuiana whanga whinao e tea. Koe tu whiwhine lai ka ia o tangata eiki a te kia, o siane manula e tea. O ko i he niko whawhunga ia, ai whaitomia maho ina. Ia tau na whawhawhonua, no fo fa mi di fato nga ko tau he ba mo malu mo pele pele ngesi ko ia e fa o tonga ane ta ma to fe ni i a honi ko fa apa apa ko fa ki ki ko tonga ane ki to fe pine ko pasi na ki ta go fa ma lo he ki e to ta te nga te mo mo tol te pe fo ki fa na pa ya e tau di ma o e tonga fa na ko fa o whahape whoki e ngahi o wau e aho koe ni ko tau tala mi manawa me nofo a kāinga. E mahino e kei wana manai ki mai. E ngahi aka naki mau inga a ki mau tolu ko ngahi kia. E he whoki kia ti mau tolu tau ki mo ui o mau e whanamaria mo ui mau tolu. Neo koe whahoa o e peria o mahino o mau inga ke mahino o whakafufunga ke au e taha i te una koe ina. O ki kai lava mai o ta ke te ko te isa i te hino o whanga ni tonga ka puheri pe o nono tonga ane ko ki liku o wate ki whanga. Moni e lau o te kau he lau a hana. Ia ku te o ngoi e maa whana ma koroa ia e kai ngata pe te unga whahau ka pe te mao mai a whaina maa i e ki whakahau kwa tai a pio ka lafu o te kia. Te o whakahau te tuku whaholo o te kia, uro a kipe te o toka ki e whai e ni tangata e ki, ka osko ia te o whakahau te lewa a tuku whaholo i e ni whai e.
Koe kuiua e pe kia ko Filimone, o pehe ko ulaki ko akalau ene. Nai mai e Filimone mo pe tua ma kuiana whakawhinau, koe mo mātua koe nina e na whanau o toko ono. Ka loafu, koe lahi taha ia o kia ka asesi, pa uheni o nau ni i a hoi. Ka toa e uhaa koe ni o nau heni o kai whakawhonga heni a hoi. Sone mo ulamu koe mo hako eni o gai e himua koe ko atu mi ko tō kalau. Aia na nau haka e tō kalau whika whaa ko lai whalo ia ko ne hiki aku. Ka hono whoha ko palu ko tō kalau whika ni maa ia ko ia o tō kalau o tō kalau. Uhi o hiheni whakawhonga o. O hilo pe o Filimone o te whakawhai koe petu tūni o hao ia ne e au ia. Susana, o hako eni o ne hasi, pa o nau heni katoa, se nis katoa ka ea o te amu sakelino o te takamutonga, katoa ka ea o nau kina o nau heni. Ko vehi kite nai tua ka lau whikaua, nei ka iahi ni whanau. Ko halai atea, ko ia sisi taha, o no hako eni ne tuku mea a pekia. Ko lai atea ne maria mo se la katoa, ko mātua ai se la ko si mote mo te isa katoa. Nai kau e o mātua ko ni, i whakahe i koe koe whisi e ta palu al futu. Koe onga whaami ta tamamotonga pe eni, pe toi mai pe i la mutu koe o lai ai te au ko tonu ko tamai a Susana, a koe tuanga ane sisi ua se la ko Filipo. Koe uinga i whakakau atu e ki whakapuripuri whakakamiri koe ni, e koe onga whaami ka atoa, e mutua ka lau. Koe onga whaami i loa eni te tamamotonga. Iloa hele rei uko. Ka lahi lahi rei hele rei. Te whai ate mau mani whakawhamiri ati mau tō, kai mo uko ai ati nau tō mea koe mwe a tō tuku. E koe me mei koe toko lahi e nofo ata tamamotonga, koe nofo a kāinga, ka koe mau kumi hoan, ne whai pitu a me te tamamotonga. Kai taki mua ai a te kia, e ni mau mua koe mo te rei. Ka whanau alai a te mo se lago toko onu. Koe tahine lahi ko pere te tua makuiana whakawhinau, o tuku mea e tai whirimuto o koe ni. O kai whangamakakuna heni, uluaki mo ua, o na omeni ne koaneni, roki me a te lai te mutisiu. Mea te mo tahine taha ko pinongi whareola. So ne manu lai a kea, na inoa ia ko manu kauwai. Lo hiko ne tauri a kauwai, mai haa moe o fo. I kai nakai, so ne manu, ko e tua kalau ia hana tolu. Hoko ai ko si mote katoa, o kui hena no foa ko ka reki pa mo ni whanau, pa ko ilo ko ka reki, ka se kua kai na klekta ni United Jet. Se ko kala pe lahi pinu le ria mo ko. Te rita poe o kui heni a no whamokuna, o kai hono foa ko ka Christiani Finau, o se kua ta mo i United Jet a mutu. Ta ko toko, e hepe no foa i taha ko mo visi. Ilo pe kona hako kona pino kona la. Koe hako e ne whae a ke kia. Kama mātua nei tupo e a ana kalama whoni ni toko whape na whanau. A kai lupe na Maria mo urukalala, ma oa si o ne manu ata o kia nauto, o pipe o pena nauto. Ko nauto ene o ona e hoa whete kau o wheke kamitoni, o mere lakai ni ui kamitoni. Tau whika wako Pauline, na Maria mo pānu e kuku. O ko loto peke to foki mai ki ai. Ka te talatu lewa ko whika tolu ko manu mataono. Ka ko whika whaha lewa ko siope kolo whakaanu. Ka te foki ki whanau ko luka a Pauline mo pānu e. Ko Pauline na Maria mo pānu e kuku o vanua lewa. Mawa e na whanau ko sela te kisia fo o. Ko lahi whanau ka uheni ai whamokuna o mere a Korea, o hao miai ko Benyomo a kuiheni, e heke a ke laite, o gai pe mai o whanau o whakamokuna o kuiheni. O gai mai tuataha ko kolo whakaanga, a koia o hao mea manusi, o kumare koni ka mai whai whikao o lau me i tuina o wai. Nei ai pepa moe whoha o Pauline, o tuko niua, o hao mea stiri tuko niua. Sisi taha o ana kalama poni o whae ia ai te kia o mea. Me whae e ne tamai,
Filimone mo finau, ya lai atea, ya sione manu ya atea, ya lele ya televisi. Ye fai ele fae, koe o matua ya Pauline, ya ana kalamafoni, ya mele ya televisi. Ko sione manu ya atea kamo ana kalamafoni ko whanau na toko tahatolo. Pauline au no fukuro matang, sione manu ko ni malolo, o whamanu ko ni malolo, isi te au tamo te au, nele hai televisia ko te piaia. Sa ne wili mani ko ni malolo, au hei no foha. Pau kule whakawaa o te no o tai loa mani ko ni malolo, le veni mani ko ni malolo, moni mori whaka o no tuku, ke sa ialani, susi ana kuku ko ni malolo, ma kuku te. O mele hai televisia ka taha ia e ofe fine e toko palu, o sione mani lai a tea mo ana kalama whanu. Malolo e toko fuku o kau e tekia. Koe mohi a hai ka mele hai televisia me ka waka e a whito o ki sema ka hiwa o lua, ka nene hiki atu me e nofo ko e ni a atu sike a ka hiwa maasi ua awhi ka hiwa. Koe malolo e na mele hai televisia i ona tau whamamani ko tau o rau whito, mahina i tolu o me awa ka whito. I ka kai whala mele hai televisia ki lo teme, e koe mana ia koe tamasi i koe fua o lo teme, ko tangi la wātangi, i aho ua whitu ia o Sanuari, ka hiwa nima wha. Koe ka oeni e ono fuma nima, e ngano fuma. I ospe ka tonga i na mahine ui ki na oa ke na whaiako i toloa o na whaiako e he tau e ono ki ta hiwa ono noa. I ono tahaki ono tolu, ne hiki ate ki whamiri o nofo i ta tau o tolu. Nang taini te e na mau ino e ki whamiri ko ni o wheu wheu ki whamiri ko ni, ko ngā koe nau whiki taki holo i na oa te uka esesi. Nai te mau pefo ke whakamari ke rapua Daniela Watani i te ne, pia te he foki i Melbourne, e tau tahiwa o wha i ono whiki. Me tau ono hiwa ki i ono walu ki ono hiwa, e hiki ate ki whamiri me te takamutonga ki Manri, o nofo ai koe na whaiaka me a wako marunga tuko, tuko high school, e me tau tahiwa whiku noa ki whitua, me to hiki ate ki whamiri ko ni i te polisi ko tuko o ngā oi whawhaia koe. Ne hiki mai o mātua ki Merikua Neni i he tahiwa whiku tonu. O na nofo ai pē, o tau promo me whanau na whakataha e, e o pehe mo whangamua puna i he tai koe. O tonga e ako ai o ngā oi whawhaiwhika o Daniela Watani e mao ngā oi a mele, me e tau tahiwa whiku tonu, ai e koe tau pehe na nami te ase e rea mea, e ngā oi a mele hospitality industry. E to marolo pe me ngā oi ke konga nai ki mui ka tahiwa i wani mau i wau no. Ai e koe lawa i e tau whango fulu maono, e na nofo henu o hiki atai a pekia o kere kere atu a Merikua Neni. O tuipe ko nahi tau koe ni, ko tau eni ka tamata e immigration na hutona i peni whakatau. Koe whanau a mene hai televisia ka mo Daniela Watani o se nisu kolonga Watani. Maria pa mo se la walo ko mutua, ko whanau ki whanau to koro, whanawakuna ki tahi. O se me palau ni Watani ni whika wā, Maria mo soana maa papalangi o kolonga, i soa ngake mga o mai tanai o. Koe whanau e toko nima o whanawakuna i toko tahau. Eneli, ko Henry Smith, Watani, Maria mo Leopoldo Valentina, whakahua, me pangai hapai, whanau e toko tonu, makuna e toko wha. Amelia Watani, koe ofe fine pe eni toko taha pe eni ofe fine o lo mātua. Harold Patrick Watani, mali ia mo Jackie Eckers. And guess what? Jackie Eckers is from Madeline. Koe na whanau e toko ua. Koe whakakatoa e na whanau, o nau nahi hoa o whaana, o nau whanau, o whangamakapuna, o toko rima mai. In this section of my auntie's life, I would like to present it in English. Mainly for the sake of the grandchildren and also the non-tongue speakers. Kakohai au i ho mou lau. Peter, one of his disciples, said, "You are the Son of the living God." In another versions of the same verse, Peter's responses are documented as, "You
are the Messiah, or you are the Christ, or thou art Christ. Yes, we can describe our Lord, our God, in so many ways, but they have a common base, and that base is that he is Christ. And an idea popped in my head. What if I asked the same question of those close to Mele? Who do you say Mele is in your thoughts, in your experiences? So I went into the social media and collect what people would say, relatives, friends, their workmates, here and abroad. As I read through our family Kokalau's page and our CNN family recorder, Voice page, I collected all the words and phrases that used to refer to Mele. If you look at your program, in the last page, that's all the words that I collected. And right in the middle, it says a lot about Mele. Then I wanted to sort of see how can I make this a visual, a representation of all their qualities and characters. If you have a look at it, a beautiful soul and a beautiful person. And all of those. A common thing that comes out of all of this is Mele. She had a heart full of nothing but love. And that was Mele. Beautiful soul, beautiful person. Then I had to look at the color. I always do things with a reason behind it. So the color that I wanted to look through it and the meaning of all the colors of the rainbow and find out what I want. It has to be pink. It has to be a heart, a pink heart. Spiritually, pink represents caring, compassion, dedication, and love. Unconditional love and understanding. Above all these notions for a mother who goes beyond to care for others. Mele's qualities remind me of the Proverbs 31:10 to 31. It describes as the words of King Solomon and his description of the ideal wise woman. Here the ideal means the perfect person. The word wise means godly wisdom, not earthly wisdom. I am in awe of my auntie's lifelong qualities. Those qualities she had are godlike, Christ-like, and they reflect already a heavenly life on earth. In collating this information, I was relieved. I was so happy. I was relieved in the knowledge that Mele Haipelencia has truly ended their place on high with the Lord. And yes, she indeed has ended. My name is Henry Valtani, and on behalf of my three brothers, Celesi, allow me there are some things about our mother that you probably never knew about, and I'm going to share those with you today. The first thing that I'm going to tell you, and
surprised with this, but did you know that she was actually a nurse? No, no. I'll tell you. I was 13 years old, and every second night after I went to bed, I had this really painful hearing. And I was crying. And I heard my mother walking in the room, asking what was wrong. And I could not tell her because I just kept on crying. However, what she did to me every night that this happened was a known tree outside the house. She picked a couple of leaves and brought them into the house, and she would break the leaves, and she would put this thing around my ear here. And I mean, at 13, I'm looking at my mom doing this, and I'm thinking, Mom, what are you doing? I'm in pain, you're doing this thing. Is that going to help me? But anyway, I woke up the following morning so calm in my mind. Sitting there, side on the bed. It is those moments that you remember in your life. About the person so amazing that you will never forget. Our mom loved cooking, as everybody knows. She baked cakes. Anything anybody asked her to do, she would do. But a byproduct of her being a good cook, or what in my language that I call her a chef. The byproduct of what she was doing so good was that I know how to make truffle, for example. I bake cakes as well. But the bonding that I had with my mother when I was helping her doing the sugar and the flowers, beating the eggs, things like that. But it is that kind of moment that you remember in your life. And that is what I remember now. And I would not have achieved what I achieved today without my mother. She was a peacekeeper, our mother. No matter what happened, she would always keep peace. My two older brothers asked me one weekend, and we were at the college where Bernie was the principal, and my dad was the head teacher. At the weekend, my two older brothers said to me, "Can you go into the house and ask our father if we can go out to the next village and watch a movie?" And I said, "No way, he's going to kill me." Anyway, they were pushing me, and I ended up going into the house and asking. Well, I was actually surprised. I was not angry at all. He said, "Yeah, fine, do you have any money?" And I said, "No." So he gave us, big pocket money with 20 cents each, I think. But that bought us ticket to the movies. Something else. On the way to the movies, we arranged to sleep at our grandparents' place, our mom's place. On the way from Tokos out to the village, I met a friend, and he said to me, "I'm going to Nuku'alofa to watch a movie." And I said to my brothers, "You boys go to that place, I'm going to Nuku'alofa." So off we went. After the movie, we can
with the Wharetonga, us also were sharing. For me, my brothers were already there. And I mean, when we supposed to sleep over at our grandparents? And I said, yeah, our dad picked us up. They told me, just wait until the morning. During breakfast, of course, it had my dad fell down. My mom was crying. She stood still. Our dad gave up and he walked back into the house. And there was I sitting down with my mom, just sitting and crying together. And every time I remember this, it hurts me. Mom, we all love you. And of course we will miss you. All the things that you have taught us. I'm sure we'll do everything we can to make you proud. We'll go to more at just give me half a minute. Tampina on more. What you said, what I was just. I'll you not. And I'm come to play more here and I will not be long down the world. But here, no, you want to go to Mao, get mad. One of the heading to Mao, for more than they about, I can move with the cow on Mao. But before I can walk around to Mao, when any time to talk. Malfa ko pifina manako e tano. Mo wiki fo o ya tahi. You know, when our mom starts talking, you know, I think you'll be thinking, well, you know, I should have been somewhere else. But that's how much our mother, you know, loves to talk. It's that, I don't know what you call it. But she just loved to talk to someone. And every time I come down from Sydney or wherever I am to visit my mother, if we are sitting in the house or we're driving the car, Mom starts talking to me. If we drive for 2 hours, Mom will talk to me for 2 hours. I just sit my mouth and I just let her talk to me. But that's the kind of special